Angumbuhanggu dangu rikimata bahaya tinda bata petua mengarangiangu rukuna na pemereng iti la kanal YouTube YKB GKI TV. Pandir tadi hana pulung mari malawa kata hamayangu. Domiri alam meninggal la awang majanga. Dulu aruka malarih na yana kana tu bambuhangu la petingrong na pulupia kali penaungmu. Matawa nangau matuamu namun nyaman la iti la kananding ma. Makarai ko yana miri latang na miri karitu na pulung na maluri. Amingo. Ang buhanggu latamu na imirio karitu. Na pul na padihanda laring na yana paling mo la Indonesia. Na pingina na randina nama pamunong danita pamalangung hangahu akambul hiwa lamata patu kambul hiwa lupa lamata ima kambul nomu yana yaka nama uambaka lama hilangu bajia na parandingumu nama palurika pamalangung hangahu akambul hiwa lamata lima kambuluna ang buhanggu latamu na imirio karito bunda bana na tau na kali ngalamanya na haruyan duka. Takkan dan bunda ba na tau na mangalanya na haruyan duka na hupunja puna na pahangga maruang. Na tau na ngalama pa di ilong weliwiki na welingu la haruyan duka rukuna bana kataku ya na panaungu dangu na panggauru nama pahayan daluya. Ang buhanggu latamu na imirio karito. Lati duna na randina dangu na penaungu na mandalingu dangu na maanga. Jaduya hina dedi na majila na harui handuka na mapidi na manda ningu dirangu. Pamalangu padaingu pemandu mananya namonungu na hanggangu laimiri Allah. Ang buhanggu latamu na imiri karito. Ladalu majila na. Nyuna na namu ya na parandi na imiri Allah na mawanya monungu danguluri. Ya pakai kaning kadu tau la kalibaru na nama paakanya rukuna na hori pawaina na pindina. Nyuna padaingu karada kumana la panaungu na imiri Allah rukuna nambuhangu. Nambuhangu na imiri Allah hanggang ulay nyuna daing paluha mananya na pawaina la dalulakunya na lurina. Ya pakanggara ya kai na mambaraku na mambana na mapurika na mapaita na pahungguna na huratu pamalangu padaingu mandunguna na panaunguna imiri Allah bahamu ya na tubangu dangu na manandangu ya. Nyuna naingu mana bana patutunya ngarangia na pamanjaku wangu lambuhangu na imiri Allah. Ang buhangu latamu na imiri okaritu. Lapawangu randi diramu daya. Takala patutunya narandi maharuya. Jadi nyuta matawa kata-kataku biaya dangu kata pajia ya na malemalit jangu dangu bana dirangu na pangadangu. Ya betul nanu matawa nyuta kata pananjarungu batarungu ya narandi na tau hawiangu. Takai miri Allah. Dana pahama na kuwaha buhanguna na kabubulu ya dangu malangatakaya na luhangu lahau pangia dangu langging Yaka na paluha madunya ka na parandinguna i miri Allah nyuna daingu patutu mananya. Ang buhanggu latamu na i miri yau karitu. Ruku ba malangatakad uya yana hitangala papamandu palangatakanya
na pawainda. Nahori handuka lalurinda na pangalanda, dangu na pahunggunda katanamu ya na parandinguna imiri Allah. Nda meti ana na monu ngunda nyuta. Imiri Allah banda na kali unjaku anda nyuta. Nuna yana parandinguna nyuna. Amingo. Malota mayam. Imiri Allah meninggal awang majanga. Matawa na pulna perongo ma bananjad ipi ilung la anda la ngarangia ma haulodo. Warang gama iti ya kanandingu hima pawili etingu la palaku ya na pulungu la lurima. La tamu na miri mai miri karitu makarai kau do miri ala ama meninggal la awang majanga. Amingu. Ang buang gula tamu na miri karitu hupuna la ia na pulu na padihan dalar hinayana. Ambu maruambadu la like, subscribe, dangu matawa. Bata pangalanya na padihan dalar hinayana la angumbuhan da bunda badak. Na tau nampawai lay miri dangu na marinjungu la patanda ya imirio karitu. Kanadu nyuta bata marangga pandulangu la dalu batap mo baru ya na pulu na miri dangu ang buhanda la yekabe matawa kana papurunda way mangulung way maringu welingu la miri yehu karitu. Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.